Dumela Mui, o amoetswe ho Leihlo la Sechaba. Khoutu lekaleng la molao e na le kgonahalo ya ho fetola taba ya ho kgeswa ha maqwetha a batho ba batsho haholoholo basadi. Ha jwale ho bonahala ha mesebetsi e lefang haholo ya mmuso le dikhampani tse kgolo e fumanwa ke maqwetha a makgowa a banna. Le ha ho le jwalo, khoutu ena e fumana kganyetso e matla ho tswa difemeng tse kgolo tsa molao Afrika Borwa. Good evening. The legal sector code has the potential to provide some measure of redress to the issue of exclusion for black attorneys, particularly women. Babueledi ba tsaya karolo e botlhokwa tata mo nageng jaaka go tlhokomela gore ba tshegetsa tekatekanyo le tshiamiso mo setšhabeng. Le gale naga ya Afrika Borwa e santse e lebanwe ke dikgwetlho tse di masisi go akaresa go fedisa popego ya ditheo tsa kgethololo. 32 years into democracy, I want a big law firm about 12 months. Musho support Mahua, private sector support Mahua. You know the sad part, I've been more than 30 years in practice, but a white kid on only 5 years actually gets more work than me. So we are going to legal sector e re fe menyetla eo ye rena le rena gore re kgone go kry-a di-brief le meshomo from mmusho le di-private company. Ke fela mo mesong mme baagi ba motsesetoropo wa Soweto le dikgaolo tse di mabapi ba tlile fa kgotlatshekelo ya mmagiseterata wa Protea go tla go theetsa dikgetsi tsa bona. Tota Soweto e tletse botshelo jo bo matlhagatlhaga ba go lwela diphetogo. Ke dingwaga di le 15 lefelo leno le kile la itemogela dikhudego tse di botlhoko tsa June 16 fa baithuti ba ganetsa go rutiwa ka puo ya Seburu. Yo ke mongwe wa baithuti ba pele ba sekolo seo yo neng a tsaya karolo mo dikhudegong tseo. In high school, Morris Jackson. And what I don't exactly Balinga Morris Jackson, one of the teachers, nearly the late Abraham Tiro, for a short stint of time, I think maybe for 2 months or so, he taught us how to be black. Or you have to be black and be proud. And nahana kana go the 70s kana. And we just felt, there's one. I'm talking nahana every time. If I can change to be proud of being a black woman, in that day Abraham Tiro, the late Abraham Tiro. Medlepo o golela kwa motsesetoropong wa Jabulani kwa Soweto mme a re o nnile lesego la go rutiwa ke morutabana yo fetotsang maphelo a barutwana ba le bantsi o nkgopotse tiro. Morago o ne a tsweletsa dithuto tsa gagwe kwa yunibesithing ya Bokone e neng e bidiwa Teflop go ithutela tsa molao. A re seno le sona se rotloeditswe ke maitemogelo a kgethololo go lapa la gaabo kwa porofenseng ya Limpopo. One of the things that the experience a forced removal from Limpopo, and I was still a baby then. I remember we were excited to Palama truck and see Barisa to a place where a place for nobody. So I still had that anger. Where from our home to go detente. So law for me in to the right. A re mo serutweng sa molao go ne fela go na le basadi ba le batlhano go tswa go barutwana ba le 100. When I graduated, I did my BProc. That's LLB. I think Babang never LLB but now I stuck. I remained go Tefloop. When I left, the first people was to get articles. And I think what encouraged me, all the students to do the articles le bona. Le fa go ne go le thata fa simolola go dira ke fa ikopanya le basadi ba bangwe ba molao go itlhamela setlamo sa bona sa molao. The reason was to say a lot of young women that struggle to get articles, and we just felt we need to empower our own
and re ba bontshe hore di-role models for bona. So as a result, it was very intentional. We didn't hide it. It was intentional. And to train. Ke gona yaanong where I mix o thola nakong ho na le boy children ba re banka, but I've trained more than 40 young women, you know, who are lawyers on their own right. Some of them banally defend tsa bona. O ka ya fa go santse go na le maparego le fa tota re phela mo dingwageng tsa kgololosego. I think one of the barriers is inadequate access to mosebetsi. I mean, we have been 30 years under the new constitution, and there are all the policies that says re-empower the previously disadvantaged. But somehow our own are and unfortunately the government are not retshepe. A re ga a bone gore lebaka ke eng fa ba sa fiwe ditšhono jaaka babueledi ba batho ba sweu. So I always say we did the same courses and we qualified the same degree. Why are you better than me? So basically, inadequate access to work, the state-owned enterprises, the private sector is even the worst one. It's serving the opportunities. And you know, in a services industry, you need to practice. Every time what you do, you have to practice it for you to perfect it. Nna botse ne ke nyaka go thusha batho mo setšhabeng, ne ke nyaka go ithuta tša molao ra ke tlhakana le diemo ko pele ke se ka ke ra ke rakanerile ke sa tse gore ke direng. Ke tswa ko gae kwa tsebo a se ntho e le gore e mo e le gore ya humanega. So ke bone gore ke ithutele tša molao le nna ke tsebe. Mme kwena ke mongwe wa baithuti ba babueledi ka fa tlase ga Leihlo. Ene o tswa kwa porofenseng ya Limpopo, mme o tshwanelwa ke go rupisiwa ngwaga kgotsa tse pedi ka fa tlase ga mmueledi gore a kgone go nna mmueledi o thapiwang. Le gale a re dikgwetlho tsa ditheo tsa babueledi ba batho bantsho di dintsi. Go tlhoka mešomo re ba bantši kudu difeme ke tše dinnyane ene difeme a di gole di palela ko tšea batho ba bangwe di ba tlhatlhe di ba rute gore ba tle e be baemedi ka moso. Re bona baswa ba tlogela profession ye ka gore mešomo a ego ba tsenela go tše dingwe o ba ya ba šoma mošamawatle ka gore mešomo a ego ka mo nageng ya ga borena. Difeme a di gole le mo e le gore di ka kgona go tšea batho ba bangwe di ba tlhatlhe di ba rute. Dingwaga di le 13 morago ga puso ya demokrasi, babueledi ba batho bantsho segolo basetsana ba santse ba le bone ke dikgwetlho di le dintsi tsa go diragatsa molao. Di-article go boima go di kry-a, go boima kudu ka gore difeme ga di kry mešomo and ntle le mešomo di ka se kgone go hira baswa ba e le gore ba tswa di-university. So di-article di botlhokwa ka gore tsela e ya go admission go amogela jwale ka moemedi wa kgorokgolo ya tsheko ya ka Johannesburg ntle le tlhatlho le training le mentorship gare ga batho ba le gore gale ba le gona mo a ona gore o fitlhele goal ya gore o be admitted as the attorney. Leihlo e kile ya bo e le modulasetilo wa setheo sa Legal Practice Council, mme a bona botlhokwa jwa go dirisa maemo ao go lwela tekatekanyo ka maitshwaro a lefapha la molao kgotsa Legal Sector Code. The majority are white and males, and the black skin fella is a sprinkle, you know. And we are saying, well, how about your empowerment? Move an opportunity to own something. And you can't be saying you're empowering when how should be all these white firms, almost 75% you know kimago. Kwena a re ga go bonolo go bona tiro jaaka mosetsana yo o dirileng molao. Yona e jwalo ka gore ba lebella mmala ba lebella bong o monna o mosadi o na le eng o tswa kae o tlo kgona ba tlisetsa batho ba ile gore ba ka shoma le bona na he ile gore wena o mosa o tswa morago mo plekeng e ile gore e disadvantaged ba e ko fase ka maemo moshomo ka so kry e tswa motho mongwe wa mmala o ile gore o tswa dipotleng tse di telele a ka go hwetša moshomo.
yo ke Rre Thabo Modisenyane e bile le leloko la Pan African Bar Association e leng setlamo sa bosetšhaba sa babueledi ba bomme ga mmogo le borre. Rre Modisenyane a re diphetogo tsa semolao di ka diragala fela fa o tlhaloganya lemorago la tlhaolele mo nageng ya Aforika Borwa. Batho ba bantsho segolobogolo ba maAfrika have traditionally been excluded. So since 1994, almost the karolo tse dingwe tsa economy have made efforts to transform society and be inclusive. Unfortunately, or fortunately, whichever way o ka e lebelelang, in the legal profession, because particularly the advocate have always been autonomous. O ka ya fa go se bonolo go tlhatlhamolola tiragalo ya kgethololo le fa tota naga e le mo nakong ya democracy. You would accept, at least for the 360 odd years since 1652 up until 1994, the people who have had absolute access, unfettered access, who have been in charge of all of these structures, firstly, ke makgowa, and secondly, ke batho ba bontate. I think in 2023, we celebrated 100 years of women being permitted to practice the law. So even white women themselves are new to the profession if you consider where we come from. A re o amilwe thata ke mmueledi wa mosadi wa motho montsho fa bua ka mokgwa o ba latlhegelwang ke seriti fa ba timiwa ditšhono. Go na le sengwe se se tlang le the power and the ability to know gore nna I've established myself, I'm a man, maybe I may not be white, but I have some privilege. And some men have used that in order to say, I'm going to empower you, but not empower, not give the skills. A re seno ke go dirisa babueledi ba bomme le go gata ka ditshwanelo tsa bona. She just comes on the brief, does not draft, does not argue, is just as a face. At the day of the hearing, she's there with the team and it looks like there's transformation, but there isn't. It's almost like what was called window dressing in corporate SA when it refused to transform. Metlepo a re babueledi ba batho bantsho ba tlile go bona maitemogelo fela fa ba fiwa ditšhono tsa go emelela dikgetsi tse di popota mo dikgotlatshekelong mme a dira sekai ka kgotlatshekelo ya molaotheo. How ka sheba batho ba appearang go constitutional court? Ke makgowa. But I say the constitution came ka hona ya no. Ka ofela rona re ithutile yona ke mara bona why e le the experts? Because baba fa miracle every time baba fa mosebetsi to perfect the skill, and they don't give us that opportunity. A re go melao e farologaneng e ba ka itumelelang gore le bone ba tseye karolo go e seka mo dikgotlatshekelong. Le hangata le commercial transactions, like private sector does commercial law, they don't give the banka tsona di bile di wes. Mara ba batla rona batho ba bantse re banke ko bona. Re ba di kgomo ke tšhelete ko bona mara they don't give us the work in return to be able to multiply. Kgang ya go fiwa ditšhono e botlhokwa go nne ditheo tsa babueledi di ka kgona go fetola matshelo a babueledi ba batho bantsho. The sad part ke gore I've been more than 30 years in practice, but a white kid on only 5 years actually gets more work than me. And how le musadi how le mme motho wa mme it's even worse because I don't think they even think about us. But we will soldier on. And the only people who can train number rona ke rona. Ke manyami se anyamisha sona o bja re go fela gore phetogo e tla bonagala and e tla bonagala ka pila. Re a golofela gore le ba batlang le bona ba tla bona gore le bona ba sonela go ba fa ba die ka mešogo ka moka balwe re tshwarishane re rutane re tshegane gore profession ya molao e kgone go tšwela pele. Bašwa bona ba ka itumela fa khoutu ya molao e ka atlanega. Ntle le go tlhatlhiwa ka motho ke motho e le gore o na le mengwaga a le mo rena re lebogela mmedlepu ka kudu ka gore ke mosadi e le gore o na le mengwaga a le mo professioneng ye
wa re tlhatlha and wa re bontšha botlhokwa ba go fiwa mošomo le go rutiwa re thabela seo training e botlhokwa kudu ga ke nya go bolela maaka baso ba tshwanetse go kry-a training ya maleba gore ba tle ba kgone go phomelela mo. Rre Modisanyane o nnile lesego gore a rupisiwe go nna mmueledi ke mogakolodi wa gagwe. Now the legal sector code is zama go transform the profession. And the goal, as we understand it, is to ensure that everybody is given ditšhono tse di tshwanang, so that merit at the end of the day is the one that decides who progresses or who goes to the bench. O ka efa go fiwa tiro e ntsi ke puso le ditlamo tsa poraefete e ka ba kgontsha go rupisa bana ba le bantsi go ithutela go nna babueledi bao ba diphatsa. Body mergers and acquisitions, I mean, they get billions out of that. That's why when the buildings are constantly, they own them. But the owner, and now we are channeled to the normal working and unfortunately, because they never gave us an opportunity, you are unable to attract the skill. Those is also bad. They are doing commercial work, they are doing, but if I get but we train again. Le gale a re go na le mopuso e neelang babueledi ba basadi ditšhono go tshwana le kwa khomišeneng ya madlanga e tlhamilweng go upolola bokgonene mo lekaleng la sepodisi. I was actually impressed when I saw Madlanga having showcased a lot of women. Women, black women are showcasing themselves. So you need those opportunities. Kwa kgotlatshekelong ya magistrata ya Protea, baagi bona ba tshologela ka bontsi go senka kemedi ya semolao. Gona nong ga ke dirise lawyer ke santse ke tsa dikgato tse di botlhofo gore ke dirise molao o gaufinyana. Ga ile gore maemo a ya go godimo ke gona nka dirisang lawyer. Di lawyer di botlhokwa. Badirisi ba tsa molao le bona ba lemoga fa tekatekanyo e santse e le e sa tlhapiseng pelo. Go na le pharologanyo e ntsi magareng ga di lawyer tsa batho ba bantsho le tsa ba basweu. Ke re sentse go na le discrimination or tlhaolele. Bontsi ba di lawyer tsa rona tsa batho ba bantsho ba sokola. Le di appointment wa bona fela gore di senior counsel ke tse mmalwa, and then bontsi fela ke di junior lawyers. Whether you are experienced or not, ke ona motho ke mathata a bontsi ba makgoa ke bona ba santse ba tsweletse pele ba na le difeme wa bona batho ba rona ba bantsho santse ba sokola thata. Ba be le di role model ja batho ba bantsho ba gone go tseba gore dilo tse di a kgonagala. So re nyaka go bona basadi ba owner di law firm, re nyaka go bona batho ba bantsho ba owner di law firm, re nyaka go bona baswa ba owner di law firm, re nyaka go bona batho ba phelang ka disability ba owner di law firm, gore everyone wa le mo South Africa gone go tseba gore di law firm je le rena re ka gona go di owner ke ja rena. Setheo sa Black Business Council se ka ya fa go le botlhokwa gore kgetsi eno e be e itshitswe kwa kgotlatshekelo gore makala otlhe a kgone go beya mabaka a bone fa pele ga molao. As I say, re na le 32 years ya go tshošetsiwa. Every time le sentse re change maphelo a batho ba bantsho ba re tshošetsa ka di-investors. So we must come to a stage mo le re gore no a re bone di-investors tšeo di tla reng, but di-investors ba tseba ka moka di-investors go ya naga engwe le engwe o investa o swantse gore o lebelele melao ya naga eo. A re go na le mefuta mengwe ya melao eo babueledi ba dirang madi a le mantsi e tswa fela e le babueledi ba batho ba sweu. 32 years into democracy, a gona big law firm ya batho ba bantsho ka gore mmuso o supporta makgoa, private sector e supporta makgoa, batho ba bantsho ba supporta ke mang? Rre Modisanyane a re fa diphetogo di sa diragale jaanong seno se tlile go busetsa morago sekgala sa tekatekanyo. If all of us combined are not making an effort to try and balance the playing field, decent, good talent
that merits progress will never see opportunity for progress. And then what we then sit with in 30, 50 years from now is a bench in the Constitutional Court, the Supreme Court of Appeal, the High Court divisions, the lower divisions, that does not represent the majority of the demographics to South Africa. And that impacts the matters that, or that impacts people who bring matters before court, who must feel or the court actually understand who they are, what their issues are. Bašwa ba bomme bone ba ka itumela go bona tekatekanyo e diragala go tsa molao. E boima kudu, e boima a re ithabele le ga tee be re duma o ka re le rena ba ka re lokela ra ja le bona ra thaba ka moka re berekela ntwe e tee le gore ke molao wa South Africa bjatše go ka ba kaone ge re ka šomišana e se ka ba gore mang wa ja mang ga je ka gore ka moka re berekela ntwe e tee re bereka mo dima constitution ka moka ya molao wa naga ya rena ka moka ga rena so be re ka thabela gore legal sector e re fe menyetla eo le rena gore re kgone go kry-a di-brief le mešomo from mmušo le di-private company. Metlepo a re fa ditšhono di le teng seno se ka thusa go lwantsha botlhokatiro gareng ga bašwa. I think the country it needs to look at itself. We are doing injustice to the youth because the youth, they just want opportunities. Any youth wants an opportunity to excel in what they do. And if we don't wake up, even June 16, because the hungry youth will be fighting us to say we are not getting opportunities. Leihlo la Sechaba le lekile go bua le ditheo tse dikgolo tsa babueledi tsa batho ba sweu mme ba kaya fa ba santse ba emetse kgetsi gore e konosediwe kgotlatshekelo. Lenaneo la kajeno le fela mona e ba le rona hape bekeng e tlang ka la bobedi ka hora ya borobedi hona mona go SABC 2 o ka re ngolla ho Leihlo la Sechaba @sabc.co.za. Re boetse re na le leqhepe la Facebook mo o ka buisanang le rona. Lenaneo la rona le a fumaneha ho YouTube ho utlwa o loka lenaneo le latelang mamela Lesedi FM, Thobela FM le Motsweding FM ka Mantaha hoseng. Haebe kgotso